Rigojanči torta sastojci, kora, 200 g putera, 250 g šećera, 4 jaja, 1 kašičica ekstrakta vanile, 400 g brašna, 40 g kakao praha, 1 kašičica praška za pecivo, 2 kašičice soli, 300 ml kiselo mleko, jogurt, sirup, 200 ml vode, 250 g šećera, vanila, rum, čokoladni fil, 150 g tamne čokolade, 50 g butera, 3 velika jaja, 6 kašika šećera, 1 kašičica ekstrakta vanile, 1 kašika ruma, 150 ml slatke pavlake, čokolada Odgore, 200 g tamne čokolade, iseckane, 50 g butera, 150 ml slatka pavlaka, 1 kašičica ekstrakta vanile. Priprema: u velikoj činiji miksirati maslac sa šećerom dok ne pobeli. Dodajte jaja jedano po jedano. Dodajte vanilu. U drugu činiju pomešajte brašno, kakao, prašak za pecivo i so. Dodajte suve sastojke preko maslaca u 3 puta, naizmenično dodavajući i jogurt. Sipajte testo u kalup od 26 cm u prečniku. Pečite pa vrh koji je narastao odstranite. Čokoladni fil, otopite maslac sa čokoladom na laganoj vatri. Prohladite. Odvojite žumanca pa dodajte 1 kašiku ruma i ekstrat vanile. Spojite sve zajedno, dok je maslac mlak. U drugoj posudi miksirajte belanca sa prstohvatom soli. Na kraju spojite belanca sa kremom. Umutite slatku apvlaku i dodajte smesi. Upšinujte vodu i šećer sa rumom. Presecite koru na 2 dela, vratite prvi deo u kalup pa uspite pola sirupa, nanesite fil pa drugu koru i opet sirup. Ako treba da odstoji triha u frižajderu. Čokolada Odgore možete samo da stavite glazuru od čokolade i putera ili da napravite od slatke pavlake, čokolade za kuvanje, puteta i vanile. Sve sastojke pomešati i staviti da provri, kad se zgusne malo prohladiti pa time premažati celu tortu. Odgore narendajte na krupno rende čokoladu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.